nyuma ya mwaka jumwe ndigura ekuru 10 no tupisa na 49 nikwenda kwitha ndi no 50 kura kaba ingine ti mbaya na agao ingine hatari ukethoti bangite no ntukuona mantu tona no nturia mwakuru ya kwenda ungina kwenda bomba kuthithia na ate kenda ngekurisia gucia cionthe ciumba witanirie boya uni uthi mwakuru mbendete siti orongi kinya kauro munini tha ilasima athike nende ora mukuru ndi mwakuru obaithi twi baba ingi na natumenyera boya gutithairo kwitha thina patu inyitu ndiunganaira na inya na iba ndiunganaira kutithina kona thongi tu na kwithirwa mdos Bwaga sana mutegeri wa Meru TV ruru kono rwa Robert RAMU Kathata na ndani ya studio tuwe na bwana Kathata. Karibuni sana ndani ya studio sheweru. Maybe bwana Kathata mpambire nawe maybe kiorote kuize marieto yaku araumete ntureku mbita wa RAMU Kathata kuma ndani ya maua Kiengu Miori Miori location Kaurene sub location hiyo ni area kwa arabumete andi nangekurusia kwa swiri rutera rundi na Fulinda Academy na Angela Mukami ibo ndomba kureta ndene ka kwa Meru TV ntuwe na rua yes karibuni sana na maybe bwana RAMU ninkuona family yaku family ikenete na mbai bairi yake maybe no utwere uko wene kurubangana na family yaku kijumla ore kari ka introduction tu introduction yange kusia kwa thai so far ndi nange ku 19 uyu kuona no number 17 uno number 18 koko inonge umunini kiro kwinonge thai wiyite tayari urangwenda karibisho ni bange ponde yes ni mutaratara yo kuyukakia maybe bange nkondi nkona antu babo baile bakenete sana na kuona nyaba iwatania ngui wewe mutaratara yo kutuma yake na akuru baku bakaraba kenete ngekurusia kwa icumba kuria na njirenje ya nontu bombere lazima bonde ndibeke bubwega ndibai intuge kwana ninge kuri mbendete muno nontu uni ntisiri yankurana ilasima bonde ngabeka berune kabera karibu na bakombo karibisoni mwe kuro kono mukuru wito Ingirizi kabiria ya ora mukuru kibonde bamwita mama nontu ni nanu bakaribisite ndenenja ko ni bambendete ndi bendete nontu mbita yeye kintu kito seminar ya bonde lazima ndibekere seminar ndibaririe na bonde bae kanya bombo ciariria nara kwenda tuthina hapa na pale tukompota tua mwegurwe no tubomba kumbira na guri kwira nyongi mwiruoge kuringana na sheria kwera mbekete uti mwekuru kwa nyomo guri kurumongi kinya kwa toko gwituma ntoturo kindogo lazima batendi my office nikenda ngombota tua thinera kuni nkarana bona njirenja yes na maybe bwana RAMU otwira thaiwe na kwetete kuronge wa 19 yes na weta wa mwira ate wa mwira maybe wangu kura we mwekuro 19 kana we yani nato mwira ira na akia wikithira akitikiria kuringana na history ya family batu twithira turi na weru tutithila tutomba kuitha tutomba tuiga mantu werune yaria ngura na thai gegurucia kwa si very much aware iba kumenya mweni ungine yitenja na bamukaribisa kumwe kura wito mweru na kumekethera nge kuringinja na ilasima yake menya aba heshima na bora tukombo turania nabo bombere ria kinyanja akamba kulagiwa ni bako na bonde na bamure karibu nyumbani bweke kiatho lazima mbeke kiatho na bonde baya bamure karibu na bamure ABCD twitau tunaenda hivi ni njenene nje uburuteyo na wateyana kutuburi kwitatu kia heshima na bigaribu mama na nonto no mwero nwe kinya baba mpaka nya kombo karakaranwe nikenda at least ibwa ya kara kinyanja owe ni bora bombe kuthira akareku kenda ndira urabange banire that is my case mbendere yao maybe wambere tawanka Angela Mukami ka habari yako amboke thimbere yategeri ba Meru TV mbere no baigwa sauti nonte wo munini ndenenja
amba mbirie na uwe. Okay. Marito mbita Angela Mukami. Robert Ramu. Na ndai undi mwakuro namba 18. Na ituendelea boya. Na nya tukwenda kuongeza nyonge 19. Note kwa buruja na kathina. Note. Alafu nyo yonge mwanzangu toba tukiendelea boya na tuendene nyangu ni sieto toto onganga la sauti kidogo nyangu ni sieto toto tukiendelea boya na mtoto hivi tuenda bira na mtu bura kenda kwetherwa akabwetherwa na teli ne maybe Angela akiriwe Mukami angwita Mukami no nturira Kimeru bona Kathata neire na rakwira kana rakugambia rakwira oni nkwenda nkugura wimwe kuroko 18 ogo oigirwa ate mbere za mwari maybe na miaka ingana kana oigirwa ate aciari baku na ate bakumbajukiri mantu zau na no iti kwina ura miaka ingana mbere ba 25 okay sawa mami nango tore maybe marito jaku we mwakoro bangana nkona inyawe na kithari monjerene Pito Frida Karemi o Robert undi mwekuro kyo namba 17 ne tukaranagia bwega na bangi karabwa no ntabo dingatene kinya bangi tura tuthia tene no kinya bangi bakuruki batwe tutithina abo tutha tukarite bwega tutethanagia Lenya mukuru wetu eta safari tunetanga guti wacie tumba kuona thina turi hotethania twaranairia tukaranagia bwega tutethana ese muno tutethina no te maybe mwakuru nujiro ritho roti urande nenja uti muntu ukara maybe akaigua bana Kathata na ruritho kiria kabangi ikawaida lakini kuringana na burandi bekite ndibekite na njira ya uma na semina ndibeka isemina yumbito bakuria ndene ya uturobo ko kire akandu kumya kutura tumanto kidogo turanguza pana lakini no ndi bangire na ndabera MBC ndinkabera we ura we ya aura mukuru heshima ura buthia tene buthe bukia na heshima niguo kuria ndi no ndu baba ingi benana ana benu bagenda ko heshima mwekuru wa yara no ngoro yoterwa akia kwithe na kathina kidogo kareri yake kurucie kundi bura ciendeni na bwo wako na we 18 ri no ndo bukwenda bukura kwenda na bubujo form ndutis na ikundi bienu byanja we ba RAMU bwinde na bukenda na genda buseta na example to others no ntu kwira uma wako kwithira kwina kithomo kinene ibe antu beya ibe nda kumya gutukaragara na ngekuru ciakwa na kwiri to munini thaino gona na kamatite mwegoro murito to no mbiri umenyera bwea mwankari akauruka ungi nukone na kana ko ni githomo nyaki ni funso kibangi bara akuru ni beya bakwira kinyo watuganu wina thina ciaku mukuku aisawa na akombo kumenyera kintu ke maana no menyera mwegoro no ntu mwegoro murungu kweti muguru ni murungu yana ko ndende ngekuru ciako cionde ni itwendene nabo itara tundana na ngekuru ciako mwegoro tuomba kwithana mbenda wakati wowote na hata nkomba kuthithia nigenda no nkomba kumiti interest yawe imburi kumwandu kiba ni ndikuoyo no yo no mbenda direct lazima mbira oyo kwina kathinda kama fulani kambitange so problem mbitadia nchoke indikizi no mbite ko no anteka akambira ukuya hakuna kutoka utetura rengi lazima mbende na mind lazima mbende na mind hata nkomba kwirora tosike kweri itumitaso na ndute neu lazima mbende na akili na ikiwe kutangwa haraka nikaenda kombo comfort yo na ansa ameone kweri andi mwirire ukethwe na ngekuru nyingi lazima wiwe na akili nditu no kuona mwaguru mona kurema lakini we na were na bathatu no gomba lazima withire we na akili na we na musimamo ngekuru teiti ngekuru cio kasia utumba kwa iria mwaguru na arua na ruyu okay ara kuwata kasfa ni lazima yatha indo kuona kwina mirimo advantage yakwa ndonera ntwa kumanga na nthi ingure ngekuru nyingi
kwa tuke ngwenda gwita safari ngaugia umwe kana uyu ngeta nai ngurugia kurandara no tuthini cia irendene Kenya ko ni imbenda bangi ndene Kenya kana ndene community mpumite Meru ithia example na bathoma gikithomo ni atera amuri akabaingi auri akabaingi no tuko kwithira wate kwenda kurandaranda ate kwenda mantu ya MB kwa tuka ni wendo wai wendo bonde uti number 2 number 1 ita safari na mwaguru guto so geni weya endelea na maisha yangu pole pole wongi nabo mweguru to wika ndene ya family ya mama kirasi mweguru na wiri kumenya Kenya tukumbiuni ni lazima tuitanie kuritai Uitangwe ndina na thate tu sofa ana baba kathometho nimbi ana batu abafindi na Jericho ni kwenda kwenda ndi mustari nombere ndene Kenya ana bako bakionekana urankari mwana na shoot mwana na kuthoma na kila kitu kwa huu ni lazima ndi wange burana bakathoma example ya mukami no ndo no rieti thai ethereto 19 ni lazima umugire ngui ndi mufandi no mustingiri maneri ndi mure biashara u birite meke na buroke thawe na competition kinya sawandi ro kungana oro kwendera na ngwese iti ndi moya sawandi ilazima ndiba ure muntu munda yawe kendo teta kuromba asumbe kuongi munda unda kurira ngakwira ruyo ngwikira mira anda kiria anda mpempe anda na maketha yaku yakethera kuonekana ria no ria tusema na chemi imbe na itwenda kumia mwekoro fulani yakethete mbi mwanga kuona na mbona matu mwanga muthia awo muthia ri next utakuwa na muna gani wewe kwenda withana ekuru babonde bakaraga hamwe kana witharo wakirite ng'ania kuraja mbere ne first class yange gwe 10 ndi bagirite irie mwe kuma wange ndeta nende kiura miunda kiura ya mweguru munda ngamwika kwawe ndeta kungi ngamwika kwawe ona bana bo beten bamba kirite irie mwe na bwenda borite miunda wendo kathama waiwote kwanira itakuraya arogo kuibwa ni kwanira ko ngikuru cia cionthe ni antu bena makao bena nyumba indongi na bena kila kitu na bonde ndi bana ni kio mote yu number 2 ndi number 1 ndi number 1 Mutegeri Meru TV okuwetha ndo kwenda gwita kuona benchmarking tumeta benchmarking jore mbunge beta kuona kwa Kathata mbuga wento murume no kure mwe kuro mo kigwa Kathata ore agwika ike kuru bawe no ore mantu gweta na mbere ita na mbere kwa nani gukurukira 40321 no namba yako SMS na ninkona SMS tiejera mono by the bwana Kathata kwina mtu kuria uragambia mwakuru akurega kwina inya ntambia mweguru andega no tu bombere no kuona burange guru cia kwa smart muntu wonde na ntira momba ko watange guru cia gika smart bombere ni malesi mweguru murere boya akare toro ngi wiki anine atura akona kana gweri ati number 2 number 1 konge guru cia kwa batemio ndi ano ndinko bomba na nkumba tiro gambia mwari maisha yaku guru mwari akwira ari na kwe baraba uga bona Kathata tuyukura I think babo kutwera wa agambagia mithega ntame ketha ne otumaira kana story tu antu barakcia uti mweguru twambia na mithea muntu kaibanga okara kuibanga maishene ukawi mithea tafadhali no ntumbumbi inkumba kubanga bakwa na bakapangika ukamweguru ngiri manero amurerita ngui na mweguru chap na itaiti competition ye wakwa mweguru na tokwati mithea na nukona na kuruta ngui urongende mufandite musuri na ngamuria miunda na kila kitu lazima uone akakwe mithea lakini ntatumira mithea ndene ya family yakwa ntumaira kuringana na bura ndethire ethe musena ngekuru nyingi na ndathoma githomo kuma na muse ku ndina ume bura wa kwitha ndina bo na mbongelete kuma ni kimsas yes na nonto maybe bwana Kathata witharo wakirite mbuga ja mukami mbuga kuyaro kubango mwakira makena kuyaro mwakirite na nuze mantu ja ndiguru ja tiura urigairia kababo ndi mantu jo thongeria ate maibwe jere ndene thukire kuringana ukiingia kwangu kutoka ni ngumu oni kuingia kwako ni kama Mombasa kutoka ni ngumu oni bombere ndi daktari itare ti kuraya no ndumse ya kwira njusi na nditanite mantu ya kintu kitombiti shamba ndene mitira yetu kwina ndawe ira ciumba kuwatange kurutai ura mweguru atumba gwita
omesheria kou ndawa iria cietu cia miti ni ndawa inthongi ni ndawa ciumbompa inyande ne mwiri ngomba kwithira ngitanagirira ngeguru ciakwa bwea kou ti mantu amithea na itutumira ndawa cia miti. Mukami ambeje kirigo nontu iwe mukurura munini sofa mbere ugo ngieza maybe nkurie mbuga makuma ukogurwa ai bwana Ramwaja maisha jaku jakaria atia uturo bwi sawa kwindi urona kathina kana ikurubange maybe bakumena aria sauti yako kwenda RAMU na waro warije kwa kwenda RAMU tutha tukiendelea boya na uthithine yo mbona anya kibangi tutha tukiendelea boya kou uthithine urona kana ndinambi kana au uthithine ithererio so far na gwikite bwega na gwakirite kana bado we in the process kana bwana RAMU na maybe ukinyia na mukami mukami ndamwagire nyumba ndongi sana lastly ndara ceremony gwakwa kinyanga ko nimbise nire kuona bora toinite ndumbo cia ngufu akira wa karibu nyumba njeru ko ni muntu ibangite tayari kangwenda riu no agarata bangi okay Frida nkija kirigwe ukienda maybe kawetherwa ubangite timetable ga kiumia kiendeta kwa Frida kiumia kikiendeta kwa mukami au kiendeta kwa ngania of course uketha wena ngeguru nyingi ukaga ugata timetable ukwakirio imbangite timetable ya 2 weeks na ki 2 weeks not compulsory na ti lazima kukaringana watu kandi na ndute ya Angela Mukami na kwena tumandu turatoke ati ila ti lazima ndia waka lazima nyambe mbate ndiongi lakini 2 weeks ni compulsory kwithandike within bime bere ukathora uko shughulikia karubo bonze yes ndina ngari ndina kila kitu ngari kumege taraka ngwethe nyanyiri ndina mwaguru nyiri tia mwagi yes ndo mwaguru ifadheste kona nyiri yes. Haya mutegeri wa TV magegania za njaya RAMU otogo kuigwa itarambere kwararia nani 40321 ni namba iko ya SMS na ni kuona SMS yezire mono Wero TV tubotegete mono oria Mr. RAMU kwena kiure kire ya bwana RAMU riro riungaira mwakuriro wa mwaga na arwendeta kukurara kwa mukami mbuga murika ironka are kwawe kana na atia ubanga na of course bakaruka kurikana na ndupis mwaguru kona isi nduteke nantukwira kare tiyo nantu ageme anduteke na isi ndanjire wage mburi kwithandi na kila kitu kwa mesa thamosi irio ibyawe ntukuyu expecting bitanange kufeed nwe mambo yote kwa nduteke ikinya liko ritherereni stove ina mafuta na kila kitu na maybe ekuru 19 bwana RAMU ni antu baba ingi thimone uo basivite hata kana no wethero baizi bonde na turonere mwakuru mwe na 44 mwanka andikite list karatasi ya beta irio kuringana raba ingi ndenenja yes kwina mwakuru mwe ndikuru ne Uganda na 44 na bwana RAMU maybe thimone ku basivite hata mukami makena ngania ndi basivite marito kuringana bombere uwe auri ndene Kenya nwiya ndo baingi muno kinya sore no baiye yaciuria RAMU ri kurubake akara bamenya atia ni atia ukara kumeana baku uni no menya ndo ba outside inyana baku bonde no baize ndi baiye bonde ngambire mwe kurombere kuma ngirisi kawiria aina na bathatu nda mwana ombere asiaro 1999 eto serube makena thaimbu na mbona rankwaria aichuka university no kona winda asiaro mwaka 1980 that means ndina miaka 38 no kona na first born second born na third born mwaka rombere na bathatu bwa kiate no ko mwero ndambire kurapa no kona ngiagwa mwaka rombere thongisica wiria number 2 eta Alice number 3 eta wa Frinda ngeta ni lazima ngwira uwe na naba no ntu kaba fulu haraka na na poponde maybe akuruba eza na iruana rimo kana witha roba angite maybe uro mtu abanga oshiari mbere nenda abanga lakini thai indaira kuona kwina hatari ukubanga kinya bongo nte kwenda muntu agerukie 2 to 3 no ndo thai ana bakwambira kuthoma na iba kwenda miunda ko ni kwenda ba limit ko basindana usiara muno iba sindana na maisha na ugo bangite kugura
akabangana baroka igwo buru nkoro eku oni nkonganira na ndinya ngatulia around 40. 40 Yes. babo ku arira kurubangana Kathata Ari nange guru 49. 49 Na ndaka 129. ndaka 129 Yes. na yugo wenka ugora rito kara kwina bangi ndenenza Ki family twina around 7 aba diate kinyora nondu be nange kurugitha twinya. Jesus. Lakini wendi gatire akoria ekoro 18 abai mantu za ntrete kagia lakini ndio na hiyo maibwa sana Meru TV akauga hii show imeniba ongea akauga show imembamba